Pozdrav ekipa, dobrodošli u posljednje transfer novosti za ljetni prijelazni rok 21-22. Sve ostale dijelove transfer novosti koje smo do sada izbacivali moći ćete vidjeti ovdje negdje. Ovo je posljednje transfer novosti, 9. dio. Pa da se osvrnemo na posljednje dane prijelaznog roka i igrače koji su otišli, a koji došli u Premier ligaške klubove. Prvo ćemo krenuti od ekipe Manchester Citya. Aktualni prvak produžio je ugovore sa svoja dva vrlo bitna igrača. Prvi od njih je golman Ederson koji je produžio suradnju do 2026. godine. Golman koji je jako dobra opcija za fantasy. Prošle godine je bio zlatna rukavica, uzeo je 19 clean sheetova, ima jako dobru dugu loptu, može ponekad upisati asistenciju ukoliko se to dogodi minimalno jedanput u sezoni. Dosta je skup 6-0, ali ono što moramo naglasiti da je jedan od najboljih golmana u ligi, pa možda i na svijetu. Drugi je najbolji igrač Premier lige prošle godine, riječ je o Portugalcu Rubenu Diasu, kojem je City odlučio produžiti ugovor i povećati mu plaću za narednih nekoliko sezona. Diasova cijena na fantaziju je 6-0, ide na prekide, jako je opasan u tim prekidima, naravno može se očekivati dosta clean sheetova od njega, pa pritom normalno i bonus poena. On je naravno okosnica obrane Manchester Citya, najstandardniji igrač, svi drugi igrači su u rotaciji. Za sad s njim je u stoperskom paru krenuo Emerick Laporte, tu su naravno još i John Stones i Nathan Ake, a naravno može pripomoći i Kyle Walker. Iduća ekipa na redu je Liverpool. Reci su također produžili ugovor sa kapetanom Jordanom Hendersonom do 2025. što je bilo iznimno bitno za navijače, a i za Jurgena Kloppa, jer je on dugi niz godina u toj ekipi, veliki motivator, veliki radnik koji pomaže ekipi. Nije neka opcija za fantasy, ali sigurno pripomaže ostalim igračima svojim iskustvom. Ostala dva igrača su Rice Williams koji je produžio ugovor sa Liverpoolom, ali je nakon toga proslijeđen na posudbu u drugoligaša u Championshipu u ekipu Swansea, gdje će pokušati s njima ovu sezonu izboriti ulazak u Premier ligu. I drugi i posljednji igrač koji je potpisao ugovor je također još jedan stoper, riječ je o Nathanielu Phillipsu koji nije otišao na posudbu, ostaje u Liverpoolu jer se želi boriti za minutažu. Možda neće dobiti toliko prilike ove sezone, vjerovatno u kup natjecanjima, ali prošle sezone je bio jako dobar kada nije bilo Van Dijka, Matipa i Joe Gomeza. Iduća ekipa na redu je još jedna top 6 ekipa, riječ je o ekipi Arsenala. Topnici su imali dosta izlaznih transfera u posljednjim satima prijelaznog roka. Klub je napustio na sporazumni raskid Willian koji se pridružio ekipi Corinthiansa u Brazilu. Willian koji nije napravio ništa previše dobro, osim što je uzeo dosta novaca ekipi Arsenala, tako da je jedan pametan raskid ugovora što se tiče ekipe Semiratesa. Klub su također napustili i rezervni golman Alex Runarsson, on je otišao na posudbu do kraja sezone u belgijski Leven. Klub je napustio i desni bek Hector Bellerin na posudbu u španjolski Real Betis. Bellerin koji je posljednjih par sezona stvarno jako loš i navijači Arsenala su ga jedva čekali riješiti, ali problem je što na desnoj strani obrane nemaju previše opcija, tu pozicije mogu pokriti Ainsley Maitland-Niles i Callum Chambers. Nakon toga ekipu je također napustio i Reiss Nelson, on je do kraja sezone na posudbu otišao u nizozemskog prvoligaša Feyenoord gdje bi trebao dobiti puno više minuta. Arsenal je doveo još jednog stopera, riječ je o Japancu Takehiro Tomiyasu koji je došao iz talijanske Bolonje u transferu vrijednom između 18 i 20 milijuna eura. Dosta ga se povezivalo s Tottenhamom, sad je ipak došao u Arsenal. Vidjet ćemo koliko će se prilagoditi brzo Premier ligi i hoće li izboriti prvu postavu. Ima veliku konkurenciju u vidu Whitea i Gabriela Magalhãesa, a tu konkuriraju naravno i Holding, i Pablo Mari i Callum Chambers. Cijena na fantaziju je 4,5, nije loša cijena, ali kako Arsenal igra obranu, to je veliki problem. Iduća ekipa na redu je ekipa West Hama. West Ham koji je veliko iznenađenje na početku sezone, igraju jako dobro kao i cijelu prošlu sezonu, međutim oni su se odlučili još pojačati. Doveli su dva igrača, u redove čekićara stigao je iz ruskog prvoligaša CSKA Moskve hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić, ofanzivni igrač koji igra uglavnom na poziciji desetke. Cijena na fantaziju je 6-0. To me nije toliko obradovalo s obzirom da onda to vjerovatno znači rotaciju tijekom sezone za Fornalsa, Benramu, tu je naravno još i Bowen i ekipa. To je za njih dobro jer će im puno pomoći i u Premier ligi i u Europi i u kup natjecanjima. Vlašić ima jako dobar šut
šut izvana, solidan pas, prije je već igrao u Evertonu, ali tada se nije mogao izboriti za minutažu jer bio još premlad i fizički preslab za takvu ligu kao što je Premier Liga. I naravno West Ham je doveo još jednog Čeha. Treći Čeh u West Hamu, nakon Součeka i Coufala u ekipu je stigao Alex Kralj, zadnji vezni, cijena na fantaziju 4,5. Mislili smo da je Souček bio loša opcija za fantasy, pa se ispostavio kao vrlo solidna opcija za fantasy. Vidjet ćemo koliko će Kralj moći. Trebao bi biti upravo zamjena za Součeka i za Declana Ricea. Kralj je možda doveden i za narednu sezonu kao dobra opcija, s obzirom da Rice vjerovatno odlazi naredne sezone, tako da vrlo dobra dva ulazna transfera što se tiče West Hama, jer misle na svoju budućnost. Naredna ekipa Norwicha koja je ponovno bila aktivna u ovim posljednjim danima prijelaznog roka. Doveli su dva igrača, jednog su poslali na posudbu. Iz Rubin Kazanja stigao je zadnji vezni Matijas Norman, Šveđanin koji bi trebao pojačati konkurenciju u veznom redu. Vidjet ćemo koliko će biti opcija za fantasy, cijena mu je 4,5. Norwich se mora pojačati ako želi ostati u ligi i to su pokušali napraviti upravo sa njim. Međutim, možda onaj i bolji transfer koji su napravili je dolazak Ozana Kabaka, igrača koji je prošle sezone igrao u Liverpoolu vrlo solidno. Vratio se nakon toga posudbu u Schalke, imao je ponudu Sevilje prije, ali nisu se uspjeli klubovi dogovoriti. Norwich iskoristio tu priliku i doveo ga u svoje redove. Trebao biti jako veliko pojačanje i biti siguran starter. Šteta što mu je cijena 4,5, da je 4,0 to bi bilo jako dobro što se tiče fantazija. Igrač koji je napustio ekipu, kao što smo već rekli, Kubanac Onel Hernandez, pridružio se ekipi Middlesbrough u Championshipu. Ne bi se puno izborio za minutažu u Premier Ligi s obzirom da je dosta u ekipu došlo ofanzivnih igrača, tako da vrlo pametan potez što se tiče Norwicha, a i njegove karijere naravno. Nakon toga još jedan novi Premier Ligaš, riječ je o ekipi Watforda. On nije dovodio igrača u posljednjim danima prelaznog roka, međutim riješio se 4 igrača. Dva igrača koja su otišla u Fulham, to su Nathaniel Chalobah i Quina, igrači koji će igrati u Championshipu ove sezone. Ne bi dobili puno minutaže s obzirom da igraju na poziciji veznih igrača. Tu su došli i Kucka, i Sissoko, i Ozan Tufan. Velika konkurencija, tako da pametan potez za njih što su otišli na posudbu. Dva igrača koja su otišla iz kluba nakon sporazumnog raskida, Andre Gray se preselio u ekipu QPR-a, također u Championshipu, gdje će tamo biti vjerovatno jedan od glavnih napadača. Međutim, glavna vijest ekipe Watforda je odlazak legende kluba i dugogodišnjeg kapetana Troja Dinija. Otišao je na posudbu do kraja sezone u svoj rodni grad, u ekipu za koju navija od malena. Riječ je o ekipi Birminghama, također u Championshipu, gdje bi trebao dobiti priliku da više igra, s obzirom da Watford ima jako puno kvalitetnih napadača, sad od kuća Hernandeza, Kinga, Ismaile Sara i naravno Emanuela Denisa. Dinim bi tu samo grijao klupu i možda dobio priliku u kup natjecanjima, te ulazi u klupe naravno pred kraj utakmice, tako da vrlo pametan potez za njega odlazak u Birmingham. Naredna ekipa je ekipa Samexa, riječ je o ekipi Brightona. Brighton je napravio jedan ulazni transfer i jedan izlazni transfer. Ekipu je napustio mladi napadač Adam Zeciri, predlužio se ekipi Augsburga na posudbu kraja sezone. Ne bi dobio previše prilike u ekipi s obzirom na veliku konkurenciju u vidu Nila Mopea koji je jako dobro krenuo u sezonu i naravno rezervnog napadača Denija Welbecka. Naravno tu je i mladi Irac Aaron Connolly. Međutim, jako dobar transfer su napravili u vidu Španjolca, lijevog beka i po potrebi lijevog krila Marka Kukurelje, koji je došao za 18 milijuna eura iz španjolskog prvoligaša Getafea. Trebao bi pojačati konkurenciju na toj poziciji gdje je dosta rizična. Igra Soli March koji je klasični vezni igrač, može pokreti Stevena Alzate, ali on to dosta slabije odigra. Tu je i mladi Poljak Jakub Moder, a već Kukurelja ima 23 godine, ima iskustvo igranja u vrlo dobroj ligi, iza sebe ima dobru sezonu u Getafeu gdje je upisao 3 gola i 2 asistencije za jednog igrača koji igra tu poziciju dosta rizičnu između krila i beka, tako da trebao bi dosta pomoći ekipi. Cijena mu je 5,0, za sad ga ljudi ne ubacuju previše na fantasy, što je očekivano, jer to je dosta visoka cijena za jednog defanzivca Brightona. Jedinu cijenu koju ima defanzivac Brightona je Louis Dunk, on jedini još košta 5,0. Ne vjerujem da će Kukurelja odmah biti nešto previše biran i sačekao bi sa njim prije nego što bi ga ubacivao u ekipu. Nadalje ćemo se prebaciti na ekipu Burnleya. Nakon što su u prošlom videu doveli najskuplje pojačanje u svom prijelaznom roku, Maxwella Cornea, pojačali su se još jednim bekom, ovaj puta riječ je o desnom beku. Iz Swansea su doveli velškog reprezentativca koji imao jako dobar i zapašen nastup na ovo ljetnom euru. Riječ je o Conoru Robertsu, igrač koji je solidan, cijena mu je 4,5, nije nimalo loša opcija, ali vidjet ćemo
koliko će se uspjeti izboriti za prvu postavu. Burnley je zapravo dosta pokriven na tim bekovskim pozicijama, tu su Cornet, tu je Taylor s lijeve strane, s desne strane su Barsley i Matt Lawton, tu je naravno i Erik Peters i sad to je 6 bekovskih igrača, vidjet ćemo koliko će moći on se izboriti za minutažu, pogotovo jer je Lawton solidno krenuo u sezonu, upisao i asistenciju već, a i prošla sezona je bila njegova najbolja sezona za Burnley od kad on igra za njih. Nadalje ćemo se prebaciti na ekipu sa Elland Roada. Oni su napravili jedan ulazni, jedan izlazni transfer. Najveći transfer u njihovoj povijesti dogodio se u zadnjim satima prijelaznog roka. U ekipu Marcela Bielse sa Old Trafforda sletio je mladi Velšanin Daniel James, koji je stigao za sumu od 30 milijuna eura, što je rekordni iznos za taj klub. Vjerujem da će ga Bielsa znati iskoristiti na pravi način, ono što Ole Gunnar Solskjaer to nije znao iskoristiti. Cijena na Fantasyu 6.0 mogao biti zanimljiva opcija, ima veliku konkurenciju u vidu Rafinha i Harrisona, ali kako Harrison nije krenuo dobro u sezonu, James bi to mogao iskoristiti, pogotovo jer Leeds ima jako dobar raspored, a i on je dosta velik diferencijal. Izlazni transfer se dogodio u vidu Eldera Coste, on je pojačao redove jednog od najboljih španjolskih klubova Valencije, koji je u dosta velikim financijskim problemima, tako da su za samo 2,5 milijuna eura doveli tog igrača u svoju ekipu. Mislim da je bilo pametno da su Costu zadržali jer su dosta slabi na tim krilnim pozicijama, imaju samo 3 igrača, a Harrison nije baš krenuo nešto dobro u sezonu, a Rafinha ne vjerujem da može izdržati cijelu sezonu sam. Klich je nešto malo povrijeđen, iako on igra tog veznog igrača, naravno tu može odigrati Rodrigo, iako to nije njegova klasična pozicija. Nakon toga ekipa sa King Power stadiona, reći naravno ekipi Leicestera, oni su napravili 2 transfera, doveli su mladog bivšeg engleskog reprezentativca Ademolu Lukmana, koji je prošle sezone igrao u Fulamu, vratio se u ekipu Leipziga, tamo nije dobio puno minuta na pripremu, tako da je odlučio se za iskorak u karijeri. Imaće veliku konkurenciju u ekipi Leicestera u vidu Harvija Barnesa, naravno može i na desno krilo gdje Albrighton Perez tu može pokriti tu poziciju i Iheanacho i Patson Daka, ali nisu dobro krenuli nijedan od tih igrača dobro u sezonu, tako da Lukman bi mogao svojom brzinom i kreativnošću, naravno svojim driblingom napraviti puno dobrog za ekipu Leicestera. Leicester je napravio jedan izlazni transfer u ekipu Torina, na poslu do kraja sezone je otišao povremeni belgijski reprezentativac Denis Pret, koji nije dobio puno minuta, ima veliku konkurenciju u vidu Ndidija Sumarea, naravno Jurija Tillemansa te Jamesa Madisona, tako da je jedan vrlo pametan iskorak u njegovoj karijeri. Što se tiče Lukmana, zaboravio sam naglasiti, cijena mu je 6.0, nije loša cijena nimalo, ali problem je što će se u Leicesteru biti dosta rotacije, a i ne vjerujem da će dobiti priliku odmah od starta, nego će ulaziti naravno sa klupe. Iduća ekipa koja je na redu je ekipa Evertona, ona je tako rečeno riješila se jednog napadača da bi dovela drugog, riješili su se mladog Moisea Kena kojeg su vratili u Juventus, riječ je o dvogodišnjoj posudbi vrijednoj 7 milijuna eura uz obavezan otkup koji Juventus mora platiti nakon te dvogodišnje posudbe. Ken nije uspio se izboriti za minutažu, a vidjet ćemo hoće li to moći najbolji strijelac i najbolji igrač Venezuele, riječ je o Salomonu Rondonu koji dolazi iz Kine. Salomon Rondon, znamo ga od prije, u Premier Ligi igrao je za Newcastle i VBA, jako dobar igrač, snažan igrač koji bi tu trebao pojačati konkurenciju Calvert-Lewinu i Richarlisonu. To znači da bi Richarlison po potrebi mogao na krilo, a Rondon i Calvert-Lewin zajedno u napad. Cijena Salomona Rondona je 6.0, što je jako dobro, ali ne vjerujem tako da će isto startat previše, nego će također ulaziti dosta često s klupe, pogotovo kad će Everton imati negativan rezultat. Naredna ekipa je ekipa koja je trenutačno vodeća u Premier Ligi, riječ je o ekipi Tottenhama. Oni su nešto napravili slično kao Everton, ali ovaj puta u pitanju su desni bekovi. Riješili su se Sergea Auriera, s kojim su dogovorili sporazumni raskid ugovora, da bi doveli u zamjenu za njega dosta visokom transferu iz Barcelone za 30 milijuna eura brazilskog desnog beka Emersona Royala. Po meni dosta nepotreban transfer s obzirom da Tanganga igra jako dobro, a u zamjeni je vrlo kvalitetni Matt Doherty, tako da ne vidim jednostavno razlog za 3 desna beka, osim što Tanganga može pokriti poziciju stopera, ali tu su oni opet doveli i Romera, tako da dosta nerazuman transfer Tottenhama, iako Emerson jako dobar bek. Vidjet ćemo koliko će se izboriti za minutažu, sigurno neće sjediti na klupi cijelo vrijeme, jer ne isplati se dati za nekog igrača 30 milijuna eura da sjedi na klupi. Idemo dalje na ekipu sa Stamford Bridgea. Chelsea je doveo jedan vrlo zanimljiv transfer, napravio jedan vrlo zanimljiv transfer. Iz Atletico Madrida su na posudbu vrijednoj 5 milijuna eura do kraja sezone doveli Saula Nigueza, što je vrlo zanimljiv transfer, s obzirom da Chelsea u svojem veznom redu ima jako dobre igrače poput Jorginha, Kovačića i Kantea.
igrača, ali dosta često neko od njih trojice zna biti ozlijeđen, tako da Saul će pojačati konkurenciju u veznom redu. Ne vjerujem da će biti neka opcija za fantasy, ako mu je cijena 5,5. Kako će se priviknuti na sistem koji je totalno drugačiji u odnosu na onaj koji je igrao u Atletico Madridu, gdje su dosta često igrali bunker. Ovdje Chelsea igra dosta ofanzivno, lijepo, kreativno, možda jedan od najljepših nogometa u ligi, vrlo težak zadatak za njega. Još ćemo reći da se Chelsea riješio i mladog stopera po potrebi zadnjeg veznog Etana Pandua, koji je preselio na posao do kraja sezone u novog talijanskog prvoligaša Veneciju, gdje bi trebao dobiti puno više minuta za igru. I za kraj ostavili smo ekipu sa Selhurst Parka. U ekipu Crystal Palace sletio je napadač iz Celtica, Odson Eduard, za kojeg je prošle godine bilo jako puno ponuda. Brighton je nudio i 40 milijuna eura, brojni klubovi iz Lige petice sa dalekog istoka. Riječ je o Francuzu koji je jako dobar, koristan igrač, cijena mu je 6,5. On bi stvarno mogao puno pomoći Palace u toj kreaciji prema naprednim zabijanju pogodaka, jer imaju velikih problema sa realizacijom. Mislim da bi mogao krenuti odmah, jer Benteke ili možda u paru sa Bentekeom, naravno može pokriti krilnu poziciju jer je jako brz. Očekujem da napravi dosta toga korisnog za Palace. Transfer je bio vrijedan 16,5 do 20 milijuna eura. Celtic je tu izgubio 20 milijuna eura prošle sezone da su ga prodali kako treba, ali nisu. Palace je ovdje jako dobro prošao. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se video svidio, ostavite like, pretplatite se na kanal ako još niste i podijelite video. To bi bilo to za ove transfer novosti što se tiče ljetnog prijelaznog roka. Sve ostale videe slobodno pogledajte. Zapratite nas na Instagramu i na Facebooku gdje smo aktivni svakog dana. Uskoro će biti giveaway povodom 2000 pratioca na Instagramu. Ako imate kakvih dilema u vezi sastavljanja vaših fantasy ekipa, javite nam se u inbox slobodno ili ostavite komentar. I ukoliko ste zainteresirani za kupnju majica s našim logom, javite nam se u inbox također. Vrlo rado ćemo vam priuštiti tu mogućnost da imate našu majicu. Naravno, zapratite i našeg editora Najda koji odrađuje vrlo dobar posao te edituje sve naše videe. I ako trebate njegovu pomoć u vezi nekakvih fotografija ili uređivanja videa, slobodno mu se javite. I to bi bilo to, do idućeg videa, sportski pozdrav!